يا جماعه الجماعه اللي بيقولوا البنت دي حاطه كيلو ميك اب على وشها، انا مش مصدق الكلام ده خالص. يعني انا كنت بقول يعني ميك اب بيزينها شويه بس مش لدرجه ان هي تغير شكلها خالص يعني. فالبنت دي تعالى نشوف كده شكلها يعني اموره وجميله وكل حاجه. تعالى بقى نشوف لما تشيل الميك اب. تمام، هي شالت الرموش، بتشيل الطرحه كده. تعالى نشوف لما تشيل الميك اب خالص شكلها هيبقى عامل ازاي. تمام. بصوا يا جماعه هتمسح واحده واحده. بص دي كده مسحت شويه، يعني شالت شويه ميك اب. انت طبعا فكرت ان دي شكلها، لا لسه. لسه يا جماعه. تمام، هتدهن حاجه كده بتزيل الميك اب برضو. تمام، يعني خليك معايا الاخر. انا بجد انا بقول لك انا واحد ما كنتش بصدق الكلام ده. تمام. شوف بقى لما شالت الميك اب بتمسح. تمام، الكحل، الحواجب. شوف بقى حواجبها، على الحواجب يا جماعه حاجه مهمه جدا في وجه الانسان، بتميز بيه ما بين انسان والتاني. ماشي. كل مخلوقات ربنا جميله وكل حاجه، ولكن بصوا يا جماعه الفرق. كل مخلوقات ربنا جميله ولكن شوف الفرق.